Makiaria hedi ya icera muciini wa ciana wa Mercy Children's mwena wa Dafifi Naivasha kaunti ya Nakuru, atungatiria maugite he bata andu mari kihiko-ini guikara magitaragwo kuona ndigano nyingi ni itumite kugia na wongerereku wa ciana iria ciururaga miciini minene guku bururi-ini. Mutungatiri Dorcas Wambui akiuga ihinda ni ikinyu kanitha kunyita itemi hari kuiguithania andu mari kihiko-ini riria magia na motiganu. Tukiwa wazazi ni vizuri tuangalie jinsi ambavyo tunaishi ili tuweze kuwalea watoto wetu katika njia ambayo inafaa. Atongoria ni moretie aciari gutara ciana ciao na guteaniria ngucanio cia kimucie kuona ciana imwe ni ireruta moyo nundu wa kwaga mataro kuma kuri aciari. Wazazi unakuta wameuana, wazazi wamefanyana nini, watoto wengine wamedhulumiwa. Sababu hawana wazazi, mahali wanaishi, maybe mtu anaishi na guardians, anatesekea huko. Kwa vile tunashirikiana na Kongoni Division Police Station, so watoto wengine huwa tunalete hapa ambao wako na shida. Atungatiri aya moete ikinya ria gucera muciini ucio riri merigirie kwamukira muhunjia wi gatũ Reinhard Bonke uria wagereirwo kuhunjia kaunti-ini ya Nakuru. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Nyawira wa Kimotho.